دما خوش ببینرین هجا ایرو 26 کانون 2022 روشان جی روژا دوشمی بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه میچاره کدن هول بدن دناوا 20 دقیقه چین جهانی ده جواره پیشکش بیکن. بله جاره کنه دما خوش ببینرین هجا ایرو امیج پایتخت فرانسا پاریس دست بکن به هزاران جبو پروتست کردن کمکوژا دومین آ ل پاریس دمشن ل باجاری کمکوژی پیک هاتی گل کرد او دوستین خو داخواز زرال کردن پشت پرده یا کمکوژی دیکن ل پاریس یا پایتخت فرانسا جبو بیر آنینا اندام کنسیاری و بر آکمان جواکین کردستانی امینه کاراب ناسناف اوین گویی هر وها مزوسیانی ل سرگون میرپرور او عبدالرحمن قزل به هزاران کس دست بمشه کرن مش لپیشیا نواندا چاندا کرد احمد کایا دست بکر چالاکوانان این کدمشین بیرویا انفرماسیون یا کردان آل لگارا نوتیکو کمکوژا یکمین لور پیک هاتبو دریزا دست پیکی آمشیده وینین شهیدین کمکوژا لپاریسی هاتن هلدان لپیوانشی هنرمندین تفچاندی دمشین چالاکوانان سلوگانین هیر ساخویا لدیجی کمکوژی نشان ددن درس کرن. À Saint-Denis, il n'aurait pas trouvé suffisamment d'étrangers. Qui y croit cela? Et de là, vu qu'il n'aurait pas trouvé d'étrangers, pas suffisamment d'étrangers, il aurait pris un taxi parce qu'il est venu en taxi. بله ارتش اوکراینی به بالافرین بیمروف ایریشی بالافرگاه لشکری روسیه کر مسکوی ادعا کر بالافرین بیمروف جالیه هیزنوان و هاتن خستن هم وقتی ویه که بلاروسی راگاهند کو سیستم S-400 و اسکندر یم پاراستن جبو کارانینه ایدی آمده بونه دوین آوری ده سروک روسی پوتین جی جخوا باور آخوی او دبیجه ارتشاوان و صد سیستم پاترویت آکو امریکا دفکره بده اوکراینه دیگ ببه. شر لأوكراينا خلال سر صاليدا حسابين لسر هرمي هيبين شروي دمكي دكن بداوي ببا جهول رادكا رفبريا كييفي ياد بالاستنا خاكا ولاد دب إصرارها هولدا بدرونان إيريشي بالا فرقها لشكريا روسيا بكا وزارتا بالاستنية روسيا لسر مجاري دا خويانية كوشاندو قوت بساعتين شويدا بالا فريم بيمروفين أوكرايناي خاصن إيريشي بالا فرقها لشكريا إنجلز يا لباجاري ساراتوفي بكن سيستما بالاستني جي اف درون بباندور كرنا بشتي پرچين بالا فريم بيمروف كتن سیلشکرین مجیانا خوش دستان وزارت دیار کر کو توزیان لپرگالین پیویستین لحریمی نبویا ده ساعتین شویده لسر مجارا دیمنین کو تی ادعا کرن یه بالا فرگهینا هاتبو پار بکرن. هم وقتی روشا های روسیا هزا لسینور بلاروسی خوردکا رایدار وزارت پاراستن یا بلاروسی لیونید کاسینیسکی دیار کرد که موشکین تکتیکی ین اسکندر و پرگالین پاراستن ین S-400 به تمامیش با ارکاشر و لگوری آرمانجا خوا آماده نه. لداخلیانی دل سر هجمارا موشکین تکتیکی ین اسکندر و پرگالا S-400 و جهه بجه کرن آوان آگاهی نهات پار وکرن. سروک روسیای ولادیمیر پوتین جارا یکم دمها حزیران دراغاند بو کوالات وی و موشکین تکتیکی ین اسکندر و سیستم پاراستن بده بلاروسی لگوری چاودر لشکری روژاوایی دوان مهین داویده چالاکین لشکری روسیای لبلاروسی بالی دکشین سرخوا سروک روسیای پوتین گوت ام آمادن به همو آلین کدشار اوکراینای ده جهد گرن را دانوستان دنان بکن لی اوکراینای رد کرد که بجداری دانوستان دنام ببه. پوتین هر وقت تکس کرد که صدی باوره که ارتش روسیه و پرگالا پاراسنا آسمانی یا پاتریوت که امریکا بده اوکراینای تیک ببه. ایریش روسیه یا لسر اوکراین پشتی شر جهان یدویمین بو سدما شر هری بخوین. هر وها پشتی کریزا موشکی یا 1962 بو کوپای اوور و که مزنترین ناکوکیا دناوبرا موسکو و روژاوا ده درکتیه پیش.
بریا سال به داوی ببه چین جارک ادن تایوان خست نوا مترسیه بیتری هفته بالافرین شرین چینی لدردورا گراوا تایوانی هاتن دیتن وزارت پاراسنی یا تایوانی راگاند کو بالافرین چینی در بازی حریم پاراسنا آسمانی یا تایوانی بونه. جبو تایوانê saleke betirs derbas bû. Di demekê got Taywanê difikire, got îsal jî Çînê êrişî giravê nekir, heftê balafirên şer yên artêşa Pekînê derbasî sînorên welat bûn. Wezareta Parastinê Taywanê ragihand, got di nava 24 saetên derbasbûyî de, heftê yek balafirên şer yên Çînê û heft geştî li derdora giravê hatin dîtin. Wezaretê îro bi peyamekê li ser hesabê xwe Twitterê parvekirî, eşkere kir got 47 balafir ji herêma nasnameyên parastina hewayî derbas bûne. Ha destnîşankirin got di nava wan de 6 balafirên cûreya Sîxwesî got yek ji balafirên şer yê herî modern yên Çînê jî hene. Here, dozens of reservists are learning to build obstacles on the beach in Miao Li. Bersiva nêzîkbûna Amerîka û Taywanê. Artêşa rizgariya gel a Çînê do di daxuyaniyekê de got, çalakiya dewreya hawarçûnê ya hevbeş û tedbîqata agirbestê li derdora Taywanê tê kirin. Ev tedbîqat bersivê ji nêzîkbûna zêde ya veşartî di navbera Amerîka û girava Taywanê re. Artêşa Çînê li Taywanê wêneyê balafireke bombebarkirî, keşteyeke şer û zincîrê çiyayan parvekir. Wêneya paşîn nîşan dide got balafir çi qas nêzîkî peravê Taywanê bû. Wezareta Derve ya Çînê 24 kanûnê got, em bi tundî dijberî rêziknameya Amerîkî ya ji bo dayîna $10 milyar alîkariya leşkerî ji Taywanê re ne. Wezaretê bang li Washingtonê kir, goşandina çekan a bo Taywanê rawestîne. Piştî seroka Meclisa Nûneran a Amerîka, Nancy Pelosi tevî hişyariyên tund yên Bekînê serdana Taywanê kir, artêşa Çînê tebaxê de tedbîqateke mezin li herêmê pêkanî. Ev yek bû sedema fikar û bertekên tund yên welatê Rojava û Koşka Spî. Berî niha serokê Amerîka Joe Biden gotibû, eger Çîn êrişî Taywanê bike, Amerîka wê destwerdana leşkerî bike. Aloziya navbera Taywan û Çînê ji sala 1949 ya serdema serokatiya Mao Zedong ve dewam dike. Welatiyên Libya berdila hesabên hêrsa desthilatdariyê didin lê destwerdanên derve rewşa li welat hînan jî kembaxtir dike. Dewleta Tirkiya qirker dewlemendiya xaka Libyayê ji bo xwe bikartîne. Dibey be careke din piştevaniya peymana rayeyên deryayî yên bi Tirkiyê re kir û hewildanên Misrê yên li herêmê jî bi tundî red kir. 11 sal derbas bûn, lêtin û çêyek guhêviya aramiyê bo gelê Libyayê pê xwere xuya nake. Li welat di hikûmet û serokwezîr hene. Biryarên cuda yên ji van hikûmeta derdikeve, tenê rê li ber daxwazê derve vedike. Abdulhamîd Dubeybe yê ji erk hatî girtin, hîna li paytexta Tarablosê bi hêzên çekdar re dixwaze desthilata xwe dewam bike. Dubeybe yê alêgirê rejîma Tirkiye Recep Tayyip Erdogan, têkildarî peymana deryayî ya navbera wan û Tirkiyeyê nirxandin kir. Abdulhamîd Dubeybe di rêportaja taybet a bo televîzyona El Hedes careke din piştevaniya xwe ya peymana deryayî ya Tirkiye re dubare kir. Dubeybe iddia kir got welatê wî bi vê peymanê mafê xwe yê aborî wergirtiye. Dubeybe diyar kir got wan biryara got Misr ragihandibû got sînorê deryayî yê bi Libyayê re diyar kiriye red dikin û wiha got. Nemumkin e got sînorê deryayî û peymanên parêzemînê yekalî bin. Em vê pêngava Misrê bi tevahî red dikin. Dubeybe da zanîn got ji bo lihevkirinekê, divê komisyonek bo diyarkirina sînorê deryayî yê di navbera Misr û Libyayê de were ava kirin. Sêzdeh kanûnê biryara Serokkomarê Misrê Abdulfetah Sîsî yê derbarê diyarkirina sînorê deryayî yên Rojavayê welat di çapemeniyê de hate weşandin.
هفده همان مهی وزارت کار دربه یا لیبیا جی به داخویانی که راگهاند گو اف بریار یکالیه و به تمامی رد کرد. بلیم دربازی روشا لافغانستانی ببین زختا زیده یا طالبانی روشا لولات کم باختر دیگه ددمه که کو لولات کریز آبوری هی زختین طالبانی ین لسر جنان روشا هی هینا آلو سر دیگه پشتی طالبانی ری لکارکرنا جنان گرد سری که خسنین آلیکاریه خباتین خواه ین لافغانستانی دان راوستاندن ده قادا ناونتوی ده لدیج بریارین طالبانی برتک هر کود چه زیده دبن. زخت و پولیتیکاین تفگرا طالبانی یا افغانستان بریو دبا بوی سدما برتک ناونتویی طالبانی یا خوندنا زانینگه بوجنان قدخه کری نهاشی کارکرناوان آستنگ دکه. ببریارا داویا قدخه کرنا جنان دجه کارده سازین جواکی برتک نشاندان. دوی چارچوه ده سه سازین آلیکاری لوالت خباتین خواه راوستاندن. داخویانی هفپار آ سیو ده چلدرن مجلس پنابران یا نرویجی ده هاتراغاندن که حضاهر گولین بریارا قدخه یا طالبانی نی زلال کرن برنامه لوالت هاتنه سکناندن. سیر خستنان داخویانی خواده گوتن دوی جنو میر بوکوی کاربن آلیکاری جیانی لافغانستانی بدومینن. طالبان 24 کانون ادعا کوان اف بریار پشتی گلی لسر نهشتنا جنان لگوری ریگزین اسلامی گرته. هر وها هشیاری هاته داین که لیسانسین ریخستنین آلیکاریه یه نافبوری که گوری وی بریاره تف نگریانه و بینه بطال کرن. لیبلهی ندیاره که سرلیدان نافبوری دیتن جنین افغانی آن حمی جنین لولیت بگره. بریارا طالبانی دقادا ناو نتوی دشی راستی برتکین نتوین یکبوی هات. نتوین یکبوی بالکشاند که جل ولیت با آوائی که سیستماتیک جحموقادین جیانا گشتی و سیاسی تینه دورخستن. وزیر کار درو یا آلمانیای آنالینا باربوک ده داخویانی که خواده گوت آلمانیا و بخبته که جواکا ناو نتوی برتکه کواتدار بده بریارا طالبانی لافغانستان به میلیونان مروف پیوستی آوان با آلیکاریه هیا. کریزا آبوریا لولیت جدما که طالبانی ده طباغا سالا بوری ده سلاداری به دست خست بو گران تر بو. طالبانی بریا بریارا سازین آلیکاریه چونا زانینگه هجی لجنان قدخه کربو. بله شخاف هلوبستا طالبانی دبست دمان پیلا کجبریا جوالات جیزیده به دوی چارچویده اوروپا جیزیده بونا کجبریان آبر به ولاتین یکیتیه و بفکارن درکتورا آژانسا پنابران یا اوروپای گرگوری گوت ام لبندین کو هجمارا کجبرین لیکیتیا اوروپای زیده به پشتی سوریا و افغانستان ترکیه ولات سیمینه کو ولاتین وی کجبرین اوروپایی دبن. دیرکتور اجنسا پنابریه یا یکیتیا اوروپای نینا گریگوری تکلداری مترسیا جمارا کجبریا بر ولاتین یکیتیه و جروجنامه‌وان را آخوی. نینا گریگوری دیار کرگو او لبندین گو هجمارا پناخوازان لیکیتیا اوروپای زده ببه. گریگوری آنی زمان گو بی استقراری و تهدیدن اولهیه طایبتمندین جیهانا ایرونه وها گوت. مخابن ابنا روشک دمکیه. سروک آجنس داخویا کرن گو گشتدان ژئوپلیتیک یند سالن 2021 ده و 2022 ده راست باندورک لسر پیوستیا پاراستان ناونتوی دیگه و افتشتانی زمان. او یک بویه صدما زیدبونا کجبریا بربی یکیتیا اوروپایی و گریگوری دیار کرگو حتا جوتمها ای سال نزی 709,000 سرلیدان پنابریه هاتنه کرن. او یک لگوری همان هیاما پار جسدی 5 و 4 زده بویه. هروها دست نشان کر گو اف جمارا نافبوری دبن سالن 2015 و 2016 دمایه.
لگوری دانین اجنسا پنابریه یا اروپایه پرانیا پنابران جه سوریه، افغانستان و ترکیه نه. لالمانیایه دوان دمن داویده سرلیدان پنابریه زده بونه. دیرکتور اجنسا پنابریه یا ایکیتیا اروپایه نینا گریگوری هروها بانگا پیشیگرتنا لسر فرما پنابری و کوچبریه یا ایکیتیا اروپایه کر. بریدم سر زوستانی با آوا که هشک خواه بردای نوا پارزمین آمریکایی لدولت نیبون آمریکا و کانادایی جبر باهوزا برفی 38 کس مرنه نیویورک باجاری هری زیده جه روشا هی باندور بویه هر وها 55 میلیون زیده تر کسین لوی پارزمینی جبر برفا زیده به باندور بونه. اف دنگ سرمایه ولاتین لپارزمین امریکا با کرد ترسینا. با هوزا برفه و زورین شیانه. پیلین آواج دریایتین بلیلاوا برفه رد بنیک. هرچند پسپوران دیار کرن که تی پایین با هوز دناوا چند روژان ده بقده لیوان هشیاری دا که گر حوجه نبه ریویتی نکن. لبوفالوی وسایت لسر یان آسیمان. با هوزا دشوار بوی سدما که به هزاران مال جی به الکتریک بمینن. به هزاران کس جبر بطال کرنا گشتین بالافران نکارین جبو سرسالی بچن سردانا مالباتین خواه. 2.5 میلیون امریکی جهشیارین هوایا سار باندور بون. جبر لزا کم بونا ضغطا هوایی و زیده بونا دشواریا با حوزه اکیپین لیگرین و خلاص کرنیشی لسر ریمانه. جریفبرین باجار اری یک نیزی سینور کاناداییه و لقراغا چمی اریه مارک بولونکارز دیار کر که هن کسین جیانا خوش دستانه دو وسایتان دنه آنجید بن برفیدنه. مارک لسر تویتره به پیاما نویسیه گوت تو کس جمع هیوی ندیکر که سرسال به ویرنگی در باس ببه. والیا نیویورک کاثی هوکل گوت باجار و گوهریا قاداشر پشتی با هوزا مزن اصال 1977 بوفالو د دیروکا خوده به باهوزا هری دشوار روبروما. هوکل تکسکر که اف باهوز دی درباسی دیروکی بپه. ایدی لسر دستراداریا نپاله گریله که بری هیه سروکی پارتیا کمونیست ماویست پاشوبا کمال دهالا بو سروک وزیر نوی نپاله. سروکی ماویست جه سرهلدانا لدجی منارشی یا نپاله را پیشنگی دیکر. پشتی هلبجارتنا مهابوری اتفاقا به مخالفتا سرکره کر و جارا سیمین بو سروک وزیر. رایدارین پارتی دوه داخلانیدان و دیار کرن به هفگرتنا پارتیا مارکسیست و لینیستیا یگرتی و با آلیکاریا کومندنیم بچوک و پوشپا کمال دهالا جه حکمتا نور سروکاتیه بکه. پوشپا کمال دهالا کو بناسناوی پراچانده تیناس کرن و به سندخوارن دست به پیوری بکه و دویل مجلس اثبات بکه که گل کسان پشکری دایه و هفت پارتیان سوزا پشتوانیاش بوی دایه. بلی بینرین هیچم لوردگی جین داویه بلتن آخوی جهانی و دبیشین حتی سبا جاری کردن ورین پیشیا و بمینندنا با خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار.